Mi smo tražili roditelje koji su ostali bez svoje djece u ratu, koja su nasilno odvedena i za čiju se sudbinu uglavnom ne zna, odnosno još se traga za njihovim posmrtnim ostacima. 30 godina od kraja rata oni nose tu tešku traumu, tu tešku sudbinu, svaki dan tragaju za njima. To dijete je poslato u Foču, a to je već bio početak rata, negdje 16. i 17. april i njena majka ne zna za sudbinu te djevojčice. Nažalost, tokom snimanja tog filma, rada na tom filmu, ta majka je preminula. Granatiranjem Trebinja dijete izmješteno prvo u Nikšić, gdje tamo nije bilo dovoljno medicinskih sredstava, bila je puna bolnica, prebačena u Podgoricu i više se tu gubi svaki trag. Tokom rata dobili poruku da se njihovo dijete nalazi u jednom od podgoričkih vrtića, tako da porodica živi u nadi kako će to dijete pronaći. Međutim, on se u jednom momentu odvojio, imao je samo 9 godina, bio je drugi razred osnovne škole, on se odvojio, nažalost uhvatili su ga vojnici Vojske Republike Srpske. Zadnja informacija koja je njoj došla jeste da su izbjeglice iz Višegrada koje su išle prema Sarajevu, da su ga vidjele da nosi vodu o ratnom zločincu Milanu Lukiću. Moj cilj je da makar proradi savjest jednom čovjeku, da da informacije, ne mora to raditi. Nama postoje institucije, ima institut za nestale osobe. Ja njih faktički nisam ni vidjela kako treba. Samo je donijela mi ga babica i onda tako ga je odmah odnijela. Zamislite da ste rođeni, ali niko to ne čuje. Da ste postojali, ali ste bili nevidljivi. Ovo je realnost stotina djece iz ratom pogođene Bosne i Hercegovine. Djeca čija imena lebde u tišini, čije sudbine ostaju bez odgovora. Novinar Birna Jasmin Begić je u svom dokumentarnom filmu Rođeni, a ne postoji krenuo tamo gdje mnogi odustaju. U potragu za najranjivijima, za onima koji su tek rođeni i nestali i za kojima se 30 godina kasnije još uvijek traga. Kroz priče porodica koji se ne mogu prestati pitati gdje je moje dijete, Begić skreće svjetlo na zamke vremena. Nedostatak dokaza, zavjet šutnje zločinaca, institucije koje nisu završile svoj posao. Danas, više nego ikada, teško je doći do istine, ali je upravo zbog toga ovaj film glas onih koji ga više nemaju. Pridružite nam se da zajedno zaronimo u tamu, ali i u iskre nade. Ovo nije samo dokumentarac, ovo je poziv da se ne okrenemo, da ne zatvorimo oči. O čemu se tačno radi, saznajte u nastavku. Pa dokumentarni film Rođeni ne postoje napravljen u sklopu projekta Baze nestale djece u Bosni i Hercegovini. To je jedan projekat koji je Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine radila u proteklih godinu dana. Mi smo tražili roditelje koji su ostali bez svoje djece u ratu, koja su nasilno odvedena i za čiju se sudbinu uglavnom ne zna, odnosno još se traga za njihovim posmrtnim ostacima. U sklopu toga mi smo radili jedan dokumentarni film. Snimali smo paralelno priče roditelja koji tragaju za djecom, radili smo 35 profila djece, negdje gdje smo razgovarali sa roditeljima, tamo gdje roditelji nisu živi. Vi znate da su tokom rata u BiH stradale cijele porodice. Razgovarali smo sa bliskim srodnicima i u sklopu toga snimanja, u sklopu razgovora, traženja informacija, mi smo 3 priče tematizirali kroz jedan film naziva Rođena ne postoji, čiji naziv sam simbolizira šta se toj djeci desilo. Oni su rođeni, ali njihova sudbina nije poznata. Njihovi roditelji ne znaju šta se s njima desilo, nisu ih gledali kako odrastaju i 30 godina od kraja rata oni nose tu tešku traumu, tu tešku sudbinu, svaki dan tragaju za njima, iščekuju nove informacije. Mi smo kroz te 3 priče pokušali da približimo ljudima kakva je to trauma, kakav je to gubitak, kakvi su to svakodnevni problemi sa kojima se ti ljudi suočavaju, u nadi da će neko od ljudi koji možda zna neke informacije, da će mu proraditi savjest, javiti se institucijama, što bi na kraju krajeva pomoglo ovim ljudima. Čisto da mi zbog publike pojasnimo, to su djeca koja su nestala u ratu. Tako je, to su djeca koja su nestala u ratu. Ako hoćete da vam objasnim, mogu vam reći 3 priče, ovako ukratko o čemu se radi. Prva priča vezana je za jednu bebu, recimo, koja je rođena tokom rata u Goraždu, međutim, zbog nedostatka inkubatora i druge neophodne medicinske opreme, a to je ranije bila i praksa, to dijete je poslato u Foču, a to je već bio početak rata, negdje 16. i 17. april i njena majka ne zna za sudbinu te djevojčice. Nažalost, tokom snimanja tog filma, rada na tom filmu, ta majka je preminula, međutim, njena djeca, 3 njene djece koje je ostalo iza nje, nastavilo je potragu za tim djetetom i baš oni nekako izražavaju nadu da će kroz ovaj film
ako ta djevojčica negdje i sada već odrasla osoba vidi tu poruku, možda se njima javiti. Druga priča vezana isto tako. Izvinite samo što prekidam, majka je preminula tokom snimanja. Tako je. Majka je preminula, mi smo nju snimili, s njom smo napravili razgovor i kasnije smo radili produkciju filma, montažu i drugo. Nama je porodica javila kako je ta žena preminula. Da. Koje druge dvije priče su? Druge dvije priče, jedna priča je vezana za gospodina isto tako kojem se dijete rodilo u maju 1992. godine. Rodilo se u Trebinju, on je bio vojno lice u Bileći. Dijete isto tako imalo problema. Granatiranjem Trebinja dijete izmješteno prvo u Nikšić, gdje tamo nije bilo dovoljno medicinskih sredstava, bila je puna bolnica, prebačena u Podgoricu i više se tu gubi svaki trag. Otac nije mogao da dođe nikad do informacija. Počeo je rat u BiH, njemu je sugerisano, pošto je bio vojno lice, da napusti JNA, otišao je prema Podgorici, krenuo je prema Kosovu, pokušao je da dođe od djeteta, međutim nije to uspio. Recimo, to je nam neka od najinteresantnijih priča dok smo radili na ovome projektu, jer su oni tokom rata dobili poruku da se njihovo dijete nalazi u jednom od podgorečkih vrtića, tako da porodica živi u nadi kako će to dijete pronaći. Treća priča je vezana za majku koja se porodila u Tuzli, u UKC Tuzla, isto je 93. godina, je ovdje riječ o 93. godini. Porodila se 5. augusta, sutra kad je trebala dođe pokupiti djecu, javili su da su djeca umrla, da su imali određenih problema, blizanci su bili. Međutim, ono što ovdje stvara sumnju jeste što nije poznato gdje su ta djeca sahranjena. Klinički centar je predao djecu pokopnom društvu, međutim, nigdje vi, ni u evidencijama pokopnog društva, evidencijama groblja u Tuzli koje smo posjetili, snimali, vi nemate da su ta djeca pokopana. Isto tako i ta majka živi nadi kako će svoju djecu pronaći. To su nekako te tri neke priče koje su... Ja odmah da kažem, ja nisam imao nikakav scenariju kad sam počeo da radim ovaj film. Ja sam radio bazu nestale djece u BiH, pokušavao da snimim što više profila. Tokom rata u BiH nestalo je 1300, još se traga za blizu 400 djece. I mi smo pokušali te priče da snimimo, približimo javnosti, da se ta djeca ne zaborave, damo im neke likove, da nisu čiste brojke, da kažemo šta su oni bili, šta su voljeli hobi, jesu li išli u školu i kako traje taj proces potrage. I u tom procesu ja sam došao do ove tri priče. Neki ljudi su se sami javili, neke sam ja same pronašao i tako da smo se odlučili da napravimo jedan dokumentarni film. Da, upravo je to trebalo bude moje sljedeće pitanje. Osobe iz filma se, nisu sve, ali su se javljale same. Znači, pronašli. Njima je isto tako jako važno. Ovaj projekat je jako važan. Tako je, pa baš ovaj gospodin Hakija Hodžić koji smo snimali za njegovu nestalu kćerku koja je rođena 92. godine u Trebinju, što sam rekao da je nestala u Podgorici. On se nama javio sam, neko je njega uputio na naš javni poziv koji smo i poslali prošle godine kad smo počeli da radimo projekat i mi smo prije toga sjeli u 2 navrata, razgovarali. Ja sam objasnio šta radim, prenio mu svoje prijedloge, on je na to pristao i zaista do kraja nas ispoštava u tome, ispričao je svoju priču i ono što meni najbitnija stvar kad je došao na promociju, bio jako zadovoljan filmom i on i njegova porodica i on smatra da bi na ovaj način neko mogao da utiče mu na savjest i da mu se javi. On nam se isto tako sam javio, isto tako ova gospođa, nažalost, koja je preminula iz Goraža, čije dijete nestalo u Foči. Mi smo se s njom nekako čuli, ne mogu da se sjetim da li preko Facebooka, ali negdje, međutim, nju su djeca nagovorila da ona se nama javi. Nije htjela da se nama javi. Ja sam vidio da je vidjela poruke, ali to je nekako bilo, ostalo je na tome. I djeca njena su joj rekla, vidi mama, to su sad nove tehnologije, to su novi načini, molim te, javi se, hajde da pokušamo naći tu našu sestru. Tako da smo imali tu dosta sreće prilikom toga. Isto tako par priča snimajući profile djece, par ljudi nam se isto tako javilo, vidjelo naš javni poziv, napisalo poruku, pitalo šta radite, mi smo rekli radimo to i to. Projekat ima to za cilj, ljudi su rekli u redu, podijelit ćemo naše priče jer mi želimo da se naša, makar to je neka zadnja nada, jer oni su izgubili nadu u institucije, države, pravosuđe, policiju i tako dalje, jer nevjerovatno bolan proces i tragati 30 godina za djecu. A ako ništa da se barem čuje o toj djeci, da su postojala? Tako je. Bitno je da imamo neki trag da su ta djeca postojala. Jer njihovi roditelji prilagali su fotografije, pričali su o njihovim školskim danima, ako su bila školska djeca, ako su bila djeca koja su bila 2 do 3 godine, pričali su isto tako šta su voljeli, kako su izgledali, opisivali ih. Znate, veliki je problem što je dosta porodica tokom rata u BiH nestalo, čitave su porodice izbrisane, ubijene, to ne kažem nestale, to je termin koji najviše mrze porodice.
I onda su nam se javili, ispričali te priče i mi smo priložili te fotografije, pokušali kroz te profile da oživimo na njih sjećanje. Mislim da veliku zahvalu dugujemo tim roditeljima, teška je to trauma i mi razumijemo dosta roditelja koji nisu htjeli da stanu pred kamere. Ja sam razgovarao sa puno više roditelja, imali smo plan da uradimo puno više toga, međutim, nažalost, samo 35 profila, ako znate, to je možda tek desetina od onoga za koliko se traga u BiH. Evo, mi smo kolegi i radimo vrlo sličan projekat. Ja snimam dokumentarni serijal o djeci ubijenoj u Sarajevu tokom opsade. Ja moram da pitam, evo, prije svega da kažem da, na primjer, mi kada smo snimali, kada ljudi pitaju zašto snimamo, ja kažem sve nas je manje i moramo pričati. Da li su neki susreti bili posebno teški vama? Imao sam jedan susret s jednom majkom koja živi u Živinicama, ona je inače iz Vlasenice i jako teška priča kako njeno dijete stradalo. Ona nije bila tu početkom rata, bila je u Njemačkoj radila, a dijete je bilo sa ocem. Početkom rata u Vlasenici otac je smatrao da će dijete imati više šanse da preživi ako ga odvede kod svoje sestre i njegova sestra je krenula sa 3 djece preko šuma i krenula je uz bijeg. Otac je računao da će ga odvesti u Sušicu, u logor, što se na kraju krajeva i desilo. U tom zbjegu kroz šumu, eto taj dječak Mohamed, 6-godišnji, u zbjegu sa svojom tetkom i njenom djecom, oni su negdje ubijeni, oni su negdje nastradali i njihovi posmrtni ostaci još nisu pronađeni. Majka je već tad bila u Njemačkoj, kako sam rekao, radila je i krenula je prema Bosni kad je čula šta se sve dešava, međutim i zbog vremena dolaska i svega nije više mogla ni da ode u Vlasenicu, da ga potraži, bilo je opasno, nije mogla da rizikuje, ne bi mogla ni proći. I ona je došla na slobodnu teritorija koja je bila pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine, došla je tu. Otac kad je izašao iz logora, sreli su se u Kladnju, pitali ga šta je s našim djetetom, on joj je ispričao šta se desilo. I priča, ona je toliko tokom tog razgovora izbjegavala da razgovara o tome, jer ona je nakon toga formirala porodicu, dobila je 2 djece, živi, hvala Bogu, nekim finim životom. I mi smo insistirali da ispriča tu priču. Ja sam se sve vrijeme pitao da li to treba da radi, međutim, kad smo već tu došli, računao sam, hajde da ne zaboravimo tog dječaka, isto tako nestao je, treba da se o njemu priča. Ja nikad za tu priču do tada nisam bio čuo. I žena je nekako na naše insistiranje, dugo je taj razgovor trajao, otvorila se na kraju. I nakon tog razgovora dosta se isplakala i rekla je da na tu priču potisnula za sebe bila i da je postoji razlog zbog čega je ne priča. I tu sam ja bio u jednom momentu u dilemi da li sam to trebao da uradim. Naravno, bojao sam se da ne ugrozim ženi zdravlje. Znate, mislim da nije svaka priča ni vrijeda pričanja ako će neko zbog toga na kraju patiti, ne do Bog, desiti mu se nešto što ne bi trebalo da mu se desi, jer ako ću ja na to uticati. Ta mi je priča ostala posebno u sjećanju i priča majke Mujesire Oprašić koja traga za sinom Himzom, s kojim je bila u šumi, prelazila ovamo prema Sarajevu, bili su u zbijegu jednom i međutim on se u jednom momentu odvojio, imao je samo 9 godina, bio je 2. razred osnovne škole, on se odvojio, nažalost uhvatili su ga vojnici Vojske Republike Srpske. Zadnja informacija koja je njoj došla jeste da su izbjeglice iz Višegrada koje su išle prema Sarajevu, da su ga vidjele da nosi vodu o ratnom zločincu Milanu Lukiću i ta žena je 1993. godine uspjela nekako, što je priča sama za sebe, da je iz Sarajeva ode do Višegrada i tražila je tamo svoje dijete, što mi je potpuno nevjerovatno. I u tim okolnostima i sada, kada to s ove vremenske distance gledam, to sigurno zaslužuje možda pažnju jednog filma da bi se to snimalo. To su recimo 2 neke priče, mada sve priče gdje vi razgovarate sa roditeljima koji tragaju za djecom, to su strašno bolne traume. Ja te traume toliko nisam razumio dok nisam postao roditelj, iskreno. Mislim da sam lakše te priče mogao da žargonski rečeno stvarim, da se izborim s tim, međutim sada mi je to puno teže i moram reći da ove priče uvijek prve padnu na pamet, osim ovi koji smo za film radili, ove priče su nekako ostale urezane u sjećanju. Ja moram ovako ljudski sada da pitam, više nije novinarski. Svi se nadamo da su ta djeca danas živa, da su negdje dobro. Šta mislite vi, kakav je ishod tu? Da li ima šanse da su još uvijek? Pa teško je prognozirati, ali recimo ova priča Hakije Hodžića koji traga za svojom kćerkom Elitom koja je imala 7 mjeseci kada je navodno umrla. On je dobio dokumentaciju da je dijete umrlo, međutim ne postoji nigdje njen grob. I on je prije par godina izvadio rodni list u Trebinju kao da je dijete živo.
i mi smo sa njim zajedno išli na groblje Čepurci u Podgoricu, tražili smo, međutim ona nije tamo ukopana. Isto tako u evidenciji groblja ne postoji da je ona ukopana, tako da je to jedna velika misterija šta se s tim djetetom desilo. To je bilo dijete od 7 mjeseci. Znate da često se problemi, te komplikacije dešavaju kod djece u nekim prvim mjesecima života. Međutim, već 7 mjeseci dijete bilo, kako su nama objasnili, ja nisam doktor, nego sam se raspitivao kad sam to radio, su objasnili da su komplikacije u tim mjesecima nisu baš toliko česte. Mislim, moguće su, ali nisu česte. I on je dobio tokom rata jednu poruku preko novina Ljiljan, neko je anonimno javio da je njihova kćerka živa i zdrava i da se nalazi u jednom od vrtića u Podgorici. To je jedan ovako mali oglas u tim ratnim novinama i to njemu probudilo nadu. I čak je 1993. godine, čini mi se, kad je išao u Međunarodni crveni krst da razgovara s njima, da prijavi svoj slučaj, oni su njemu tada rekli da je njegovo dijete živo i da su ga oni mogli tad preuzeti. On je pitao, pa zašto ga niste preuzeli? Oni su mu rekli, nismo imali punomoć. A tad dok se on spojio sa porodicom, ratno je stanje bilo, oni su bili dole u Makedoniji ili Kosovu, pa dok se spojili u BiH, dok su tu punomoć izganjali, već su i tad javili bili. Tako da ima dosta primjera kroz koji smo radili i koji, eto, ako pogledate našu bazu nestale djece na portalu detektor.ba, možete vidjeti da ima dosta roditelja koji sumnjaju da su njihova djeca negdje završila, da su njihova djeca gaje tu nadu, da su njihova djeca živa, znate, jer nije poznato šta se desilo, nema pouzdanih informacija i meni je sasvim normalno da pogotovo u ovoj priči koju smo tematizirali za film imate očekivanje nadu da je to dijete živo. Evo, ovaj projekat ne može biti neviniji, ne može biti bolji. Ja moram da pitam, da li postoji sluh kod institucija? Da li institucije eventualno na neki način pomažu, da li finansiraju, da li imaju sluha za ovakav projekt? Što se tiče ovoga projekta Birna koji je radio proteklih godinu dana, mi smo ga radili uz podršku Evropske unije i UNDP-a. Kad je riječ o institucijama države, ja smatram da bi one prije svega trebale aktivnije, finansijski bolje da podrže rad Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, jer tako će na najbolji način pomoći ovim porodicama. Sam institut, kako smo mi mogli dobijemo informacije, jer smo radili paralelno i 10-ak priča koje smo objavili za ovaj projekat, nije dovoljno kapacitiran, nema dovoljno stručnih kadrova koji rade na potrazi ljudi. Ono što ima jesu entuzijasti, ljudi koji su izgubili svoje članove porodica i koji godinama tragaju za svakom informacijom, pokušavaju da pronađu ne samo nestale osobe koji su na nekom području odvedene nasilno, pa i nema, nego čak i članove svojih porodica. Tako da im motiva sigurno ne nedostaje. Ono što nedostaje institutu jeste adekvatna oprema, neka tehnološka psi koji su neophodni za potragu i tako dalje. Mi smo baš radili s njima jednu priču gdje oni prave sad novi strateški plan za period od 2030. godine gdje podrazumijevaju, traže od institucije BiH nabavku. Znate kako na kraju svake priče kod nas je politika, evo ja izbjegavam da o tome pričam, ali to je zaista tako. Na kraju svake priče je politika, vi nemate još budžet institucija države Bosne i Hercegovine i automatski nemate dovoljno sredstava ni u institutu koji bi mogao da radi adekvatno svoj posao. U razgovoru s tim ljudima i sa ljudima koji tragaju na terenu stalno i sa rukovodiocima, njihova želja da pronađu ljude, jer u BiH se još traga za više od 7.500 ljudi, od čega je blizu 400 djece. U institutu imaju motiv da te ljude pronađu, ali nemaju dovoljno opreme, nemaju dovoljno ljudi i tako dalje. Tako da, što se tiče samog vijeća ministara, pri kojem je osnovan ovaj institut, to je državna institucija, nadam se, smatram da bi oni trebali aktivnije da ih podrže, da ih budžetiraju kako bi ne mogli kvalitetnije da rade svoj posao i to je najbolja pomoć za porodice nestalih. Vi ste snimali 35 priča, ali se spominje da mnoge porodice nisu željele ponovo prolaziti traume. Tako je. Kažem vam, od blizu 400 nestale djece, mi smo tek 35 profila snimili. To vam govori kakav interes ljudi za ovom pričom. Roditelji ne žele ponovo da prolaze tu traumu. To je meni apsolutno jasno jer 30 godina od rata oni nisu imali nikakvu psihološku podršku. Sami su se borili, sami su nosili svoje traume i sami još danas teško žive. Znate kako je to? To je svakodnevna borba. Vi se svako jutro ustanete sa čežnjom, sa uzdahom. Gdje je to moje dijete, tokom dana očekujete pozive da će vas neko nazvati, javiti vam, a onda navečer isto tako liježete sa tom čežnjom. Dosta smo mi roditelja kontaktirali, dosta udruženja smo zvali, veliki broj roditelja nije među živima, veliki broj roditelja ne nalazi se u Bosni i Hercegovini, a onda isto veliki broj roditelja više ne želi da razgovara. Meni je to potpuno jasno, ja ih razumijem, ali
ja smatram da je ipak bitno da ova priča se vrati u fokus javnosti i da ovi roditelji koji su živi dobiju smira i dobiju pouzdane informacije gdje su njihova djeca. Kazali ste u jednom razgovoru s našim kolegama da je potraga za djecom danas teža nego ikada. Zašto? Zato što je manjak kvalitetnih informacija, manjak je svjedoka i zato što u Bosni i Hercegovini vlada zavjet šutnje. Vi ste imali puno bolju situaciju odmah nakon rata kada su se sastajale entitetske komisije, razmenjivali informacije o potencijalnim mjestima stradanja, gdje su bile masovne grobnice i tako dalje. Tad se pronašao veliki broj ljudi. Čak 80% ljudi je pronađeno u BiH nakon rata, koji su nestali, koji su ubijeni, ali vi sa tim statističkim podatkom ne možete otići nijednoj porodici pa im kazati vidite, ovaj proces je bio uspješan, ali eto, mi nismo uspjeli da pronađemo vašeg oca, vašeg sina, vašu majku i tako dalje. Sigurno se moglo bolje uraditi, da je bio bolji možda sluh, ali sada ova politička situacija pravi toliko problema, ljudi više ne žele da pričaju i ako bi možda želeli da pričaju, boje se da će napraviti problem sebi jer dolaze iz nekih malih lokalnih zajednica, da će trpiti pritiske, izgubit će posao i tako dalje, tako da je tu dosta oko toga je problema. Niko ne zna kako taj dio riješiti. Institut će sad pokušati ponovno da se vrati na neke izjave svjedoka i krivičnih procesa, da će ih analizirati kroz neke softvere, pokušati naći informacije, jer sami sudski procesi su se vodili na taj način da je fokus bio dat počinjenju ratnog zločina, a niko nije pitao gdje se ti ljudi nalaze. Ja. Kad smo već kod fokusa, ove teme više nisu toliko u fokusu javnosti. Zašto? Pa 30 godina je prošlo od rata i nažalost život ide svojim tokom. Meni je to s jedne strane očekivano, razumijete? Eto, vi imate dosta ljudi, bore se da prežive, bore se sa nekim svakodnevnim problemima i ono nekako s ove teme, možda i tako da kažem, u javnosti možda su opteretili više ljude. Ne mogu da te ratne teme da ih slušaju, jer konstantno se o ratu priča i u javnosti, i kroz sredstva informisanja i tako dalje. I vidite da se još ta situacija nikad do kraja nije, što se kaže, riješila. Imamo mi 3 istine, nemamo jedinstven na tome stav. Ne prihvatamo istinu drugih i to je to. Mislim da je zbog toga sav taj proces toliko i usporen potrage, a javnost nije više za te teme zainteresovana. Ljudi se bore da prežive, bore se da nešto steknu, ostvare i onda neko kad mu pođe pričati o nekim ratnim stvarima, dešavanjima, toga opterećuje. Ali vidite, te priče nisu, nažalost, završene. Da su one Bog do završene, da mi pričamo o nekim drugim temama, to bi super bilo, ali nisu. Imate vi toliko roditelja u BiH, toliko porodica koji tragaju za svojim ljudima i koji nikad, da se ne lažemo, većina tih ljudi, nažalost, neće biti pronađena ovim tempom. To su otvorene priče, to su otvorene rane, dok vi to ne zatvorite, vi ne možete ići dalje. I evo za kraj, kiša nam počinje. Također. Ajde, šta je vaš lični krajnji cilj kada je u pitanju ovaj projekat? Šta biste voljeli da bude krajnji cilj? Moj krajnji cilj je da s ovom bazom prvo da ova djeca koja su ubijena tokom rata ne budu nikada zaboravljena, da imamo na njih neku uspomenu. Ja se nadam kako ćemo raditi i pokušati dođemo i do drugih roditelji koji su zainteresirani da pričaju, da snimamo što više profila. A moj cilj je da makar proradi savjest jednom čovjeku, da da informacije, ne mora to raditi, nama postoje institucije, ima institut za nestale osobe. Vi to možete raditi potpuno anonimno, niko vas neće zbog toga krivično goniti, niko vas neće ispitivati, tražiti. Dojavite informaciju i na osnovu te informacije ide se, provjerava se ta lokacija, da li tu nešto postoji i tako dalje. Volio bih kada makar ovaj film ili priče ovih roditelja s kojima se svak može povezati, mi smo snimali roditelji iz cijele BiH sa sve 3 strane, uslovno rečeno, kad bi se neko povezao s tim pričama, povezao s tim roditeljima i ako bi nešto makar znao, ako nešto makar zna, da im na taj način pomogne, što će javiti institutu i koji će pogledati nešto oko toga, provjeriti, na kraju krajeva pomoći.